ndavuga igikwerere cy'umukondo muremure umukobwa waziko nta kuri gisabo kwibero kirazi humva rega ruvubu yivugiye ku muvumba ruvuzi habyara imivanda bukenyura amagati tiva vinantare we iyi ni ATV gahunda ni icyegeranyo. Kuri wa kabiri ATV yabateguriye icyegeranyo ku mateka y'ubworozi bw'inka z'umukamo mu Rwanda. Mu myaka 27 ishize u Rwanda rwateye intambwe mu nzego zose z'ubuzima bw'abaturage. Muri izi ntambwe ubworozi ntibwasigaye inyuma. Ibigaragazwa nuko ubworozi bw'inka bwavuye ku nka ibihumbi 172 mu mwaka w'igihumbi 1994 zigera ku nka 1,300,000 mu mwaka wa 2019. Uku kwiyongera k'umubare w'inka kwagiye kuzamukana n'ubwiyongere bw'umukamo. Mu mwaka wa 2019 umubare w'inka wazamutse ugera kuri 1,300,000, harimo 43% by'inka z'inyarwanda, 41% by'inka zivanze amaraso na 16% by'inka zitavangiye, inka gakondo cyangwa se inka zari zisanzwe mu Rwanda mbere y'igihumbi 1994. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 umukamo wavuye kuri litiro ibihumbi 50 ugera kuri litiro zirenga ibihumbi 816 ku munsi mu mwaka wa 2019. Minisiteri ifite ubworozi mu nshingano itangaza ko kugeza mu kwa gatandatu mu mwaka wa 2018 habonetse litiro zisaga ibihumbi 800, aho 36% ari umukamo watanzwe n'inka z'inzungu, 56% utangwa n'inka zivanze, naho 8% uva ku nka z'inyarwanda zitavangiye. Kubera aho iri terambere ry'ubworozi bw'inka zitanga umukamo ryagiye ryerekeza, kuva mu mwaka wa 2018 ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda byanditse inkuru zigaragaza ko koko hari impinduka muri ubu bworozi. U Rwanda kandi rwagiye rushora imari mu kuzamura ubworozi bw'inka z'umukamo, aho mu mwaka wa 2018 rwashoye arenga miliyoni 60 z'amadolari mu guteza imbere ubworozi no kuzamura umukamo. Mu nkuru irambuye yanditswe n'ikinyamakuru igihe.com yagaragaje ko ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kivuga ko cyizeye ko mu Rwanda hagiye kwiyongera umukamo w'amata ku bwinshi no mu bwiza, kuko cyabonye umufatanyabikorwa washoye akayabo mu bworozi bwa kijyambere. Kuva mu 1995 mu Rwanda hatangiye gahunda yo guteza inka intanga. Muri 2006 itangira kumenyekanishwa hose mu gihugu, ku buryo RAB ivuga ko byazamuye umukamo w'amata uva kuri toni ibihumbi 410 muri 2010 ugera kuri toni zirenga ibihumbi 776. Umukozi wa RAB mu ishami ry'ubworozi ushinzwe kuvugurura icyororo no kongera umusaruro Felicien Nshumbusho icyo gihe yatangarije ikinyamakuru igihe.com ko kuba umukamo wariyongereye byatewe no kwita ku nka, zigaburirwa neza ndetse no kuzitera intanga kugira ngo zitange icyororo cyiza. Nshumbusho yagize ati kuba umukamo wariyongereye usa naho wikubye kabiri, byatewe no kunoza ubworozi, harimo kugaburira amatungo, kuyitaho no kuyavura, hamwe no gutera intanga, tukavugurura icyororo, tukabona inka ikamwa litiro 6 ku munsi kandi mbere zari 3 cyangwa 2. Yakomeje avuga ko mu guteza imbere gahunda yo kuzamura umukamo babonye umufatanyabikorwa washoyemo akayabo k'amafaranga mu gihe cy'imyaka 6, ku buryo byari byitezwe ko umukamo uzazamuka ukagera kuri toni zirenga miliyoni 1 n'ibihumbi 249 mu bihumbi 2020. Ibi ngo babikeshaga umushinga uterwa inkunga n'ikigega mpuzamahanga cyitwa IFAD, umushinga munini ufite ibikorwa birimo kwigisha aborozi byinshi, birimo guhinga ubwatsi, kubutunganya, kubusarura, kububika, kurinda nk'indwara n'ibindi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyari cyatangaje ko uwo mushinga ufite agaciro ka miliyoni 60 z'amadolari, urimo n'ibikorwa byo kongerera ubumenyi abaveterineri mu gutera inka intanga no kuzikurikirana, aho mu mwaka wa 2018 wari umaze guhugura abagera ku 105 baturuka mu turere 12 tw'igihugu. Ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB cyahise gitangiza gahunda yo gutera inka intanga, uburyo bwizeweho kuzamura umukamo. RAB ivuga ko kubangurira inka hakoreshejwe uburyo bwo gutera intanga bifite inyungu nyinshi kurusha kubangurira ku kimasa, kuko byo birimo n'ingaruka mbi zitandukanye. Urugaga rw'abaveterineri mu Rwanda ruvuga
ko rwiyemeje kuba umufatanyabikorwa uhoraho wa gahunda yo guteza imbere ubworozi bw'inka no kuzamura umukamo. Kugera mu mwaka wa 2018 umushinga wo guteza imbere ubworozi bw'inka z'umukamo binyuze mu gutera inka intanga wakoreraga mu turere dutatu two muri buri ntara ukuyemo umujyi wa Kigali, ariko gahunda isanzwe yo gutera inka intanga ikorera mu gihugu hose urwego rw'umurenge. Kuba hari aborozi batarava ku izima ngo bitabire uburyo bwo guteza inka intanga, RAB ivuga ko hakomeje ubukangurambaga kugira ngo babisobanukirwe kandi babyitabire. Turebere hamwe uburyo inka za Jersey zabaye ubukombe mu gutanga umukamo uhagije. Inka za Jersey ni ubwoko bivugwa ko butanga umukamo uhagije. Benshi mu borozi bafite inka za Jersey mu Rwanda bavuga ko inka imwe ishobora gukamwa litiro zirenga 8 ku munsi, mu gihe inyarwanda zo zidashobora gutanga umukamo uri kuri iki kigero. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Gerardine Mukeshimana yabwiye radio na televiziyo Rwanda ko kongera umubare w'inka za Jersey byongera ingano y'umukamo w'amata mu Rwanda no kurwanya ubukene kandi abaturage ntibagorwe cyane n'imirimo yo kwita kuri izi nka. Gahunda ya gira inka nayo yabaye umusemburo wo kongera ubworozi bw'inka z'umukamo. Kuva mu mwaka wa 2008 kugera muri 2019 hari hamaze gutangwa inka za gira inka zirenga ibihumbi 350 zose zifite ubushobozi bwo gutanga umukamo w'amata uhagije. Icyo gihe RAB yavugaga ko mu Rwanda habarizwa inka zingana na 1,300,000 zirimo inyarwanda zigera kuri 40% n'iza Jersey zigera ku 10% nk'uko tubikesha ikinyamakuru Kigali Today. Mu mwaka wa 2018 kandi mu Rwanda hatangijwe uburyo bushya bwiyamamaza bworozi, ishuri ry'aborozi mu kiraro. Ubu buryo bwatumye barushaho kugera ku ireme ry'ubworozi no kongera umukamo. Ni uburyo bushya bwiyamamaza bworozi bwazanywe n'umushinga wa RDDP, umushinga ugamije ubworozi bw'inka zitanga umukamo ukorera mu turere 12 harimo amatsinda y'aborozi 600. Uyu mushinga kandi nk'uko tubikesha ikinyamakuru Imvaho Nshya wafashije aborozi kugera ku ndoto zabo, ubahuza n'ikigo cy'imari BDF mu kubaha inguzanyo yo kuzamura ubworozi bw'inka z'umukamo. Icyegeranyo ATV yabateguriye kuri uyu wa kabiri tugipfundikiriye aha, dusubire ku wa kane mu kiganiro ku buhinzi n'ubworozi no ku wa gatandatu mu makuru yaranze icyumweru. Ikindi cyegeranyo tukibararikiye ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Mwari kumwe nanjye Elias Hakizimana. Tahane zindende ndenza rwa muni ya rwa mamuri ntanagibyaye mpabo